نوچهین دمجمیر پنج استودیاری باز وان سر نوچهیان دست پیدا کرد. در بریتانیا شاندکا چالکبانی کرد که تفجی خلق عفرین نه هفدیتنک لگل اوفیسا پیوندین در ویانتوین گرتی لندن انجام دان. شپیلا پیش روژا کرد لسوری را گهاند که کردستان سوریا ده مترسیه ده او مترسی لستوی پیده و پککه. امریکا 12 میلیون دلار وکو خلاته کی جبو دیار کرن آجه هر سی سرکرده این پککه ین هری آست بلند را گهانده. سلاوه. لی بریتانیای شاندکا چالکوانین کرد که تفجی جه افرینه نبه مبستا گهاندنا ایش و آزارین ولاتین کرد لعفرینه و بن فکرین در حق وانده تین هفدیتنک لگل اوفیستا پیوندین در ویانتوین یک گرتی لندن انجام دان. لی لندن پایتخت بریتانیای شاندکا چالکوانین کرد که دو چارچوبه مافی مروفان ده کار دکن و تفجی جه افرینه بما بستا گاندنا ایشو آزارین ولاتین کرد لعفرینه بن پیکرنین در حق وانج آلیه گروپین چکدار و تنکرن هفدیتنک لگل اوفیسا پیوندین در و یا نتوین یگرتی لندن انجام دان. لگوری گوهن چالکوانین کرد جعفرینا روژاوای کردستان بلاف کرنه دو او هفدیتن هاتی انجام دان. دیده چالکوانین کرد بلگیک پیشکشینه توین یگرتی کرن. ستمکاری و بن پیکرنین مافی مروفان جالیه گروپین چکدار ین جالیه ترکیه و پشتوان کری دیده بزلالی و تکزی پیشکش کرن. دی بلگه ده چالکوانین کرد بحثا رفاندنا ولاتیان رخوازا فدیه و پاریان برانبری سربس بردان آوان دست سرکرنا مال و ملکن ولاتین کرد کشتن و دزی و تالان کرن به مبستا در بدر کرنا آوان و بجی کرنا مال باتن عرب دشون آوان ده داکو دموگرافیا عفرین وره گوهرتن سرباری بن پیکرنین دن درباره ولاتین کرد به هرگولی جنتوین یک گرتی را هاتن شروع وکرن. هر درباره بلگیا کو چالکوانین کرد پیشکش کرنه. چالکوانان نرینه خواه به چاره دست نشان کر و گوتن کو دوی گروپین چکدار جه عفرین درکوین و ریو بریا عفرین جه آلیه خودین عفرین و ولاتین ویوه بکرن. کاریدورین آرام دبن سر پرشتیانه توین یک گرتی ده بین وکرن. داکو ولاتین عفرین وگرن سر مال و ملکن خو دور پیش کرنا عفرین جی بداوی وره و دبستان دوباره آوه بن و پیدوی و خزمتین گشتی و آلیکارین مروویجی ورن پیشکش کرن. لگوری چالکوانین عفرینه او پیشنیار و نرین و بلگین هاتنه پیشکش کرن جه دست خوشی و سپاسی بو جالیه بریتانی و بریتانیای سوز دایا وان چالکوانان کو دا خوازین وان با اوفیسان توین یک گرتی لجنیوه و گوهزه. درباره ویگاوه و انجامین و هفدیتنه چالکوانین عفرینه دانا خویانی کو او هفدیتن به برهم بو و به ارینی هاتا پسند کرن. چالکوان و روشنبیرین عفرینا روژاوای کردستانی بردوام هولین بداوی کرنا بن پیکرنین لعفرین انجام ددن و لهر درا کولی بن کارو چالکیان انجام ددن. هیویاوان اوه کو او پردارش لسر عفرین ورهلانین و جاردی جیان بخوشی و آرامی لعفرین وگره. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه را گهاند که کردستان سوریه ده مترسیه دیو او مترسی لستوی پکه و پککه گرته. هرگولین آماده کارین پیکانینا ایری شکیل سر نافچه این کردستان سوریه جی اشکره کرن. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه را گهاند که کردستان سوریه ده مترسیه دیو او مترسی لستوی پیده و پککه گرت. او هرگولین آماده کارین پیکانینا ایری شکیل سر نافچه این کردستان سوریه اشکره کرن. ده داخیانی که ده شپیلا پیش روش گوت که او پیش بینی دکن که هزین ارتش آزاد و به پشتوانی که اسمانی جو ترکیه ایری شکل سر نافچه پیک بینن و دبیجه اگر او یکات انجام دان بیاده و پککه برپرسند برده جبر که هبونا پککه لکردستان سوریه دهیل ترکیه پلانا خواه بجیبکه هروها چونا پیاده با نافچه عربی بو سدم که کومین عرب لدیجی کردان درکوین. شپیلا پیش روش ده داخیانی خود اشکرد که روژا یک هیوا 11/2018 ترکیه همو سرکرده این گروپین چکدار ین جه روشالات سوریه اگدار کرن که خوشبو شرکی لکردستان سوریه آمده بکن. گروپا احرار الشرقیه و سرکردهیتیا وی ارکیرابه. روژا دوه هیوا 11/2018 جروبين تجمع العدل، تجمع شهداء الحسكة، وتجمع أحرار المسكنة تبلي جروبا أحرار الشرقية بالتمامي بون. شبيلا بيشاروش دبيجة تي بيش بنيكرن كومين فيلق الشام وفرقة الشام وفرقة سلطان مراد وتجمع أحرار الشرقية برياد درجه الراعي سينوري درباسي تركيا ببن وجور بو سينوري سوريا
ji aliyê bajarê Orfa werin veguhestin û ji wir beriya keşer li ser Kurdistana Sûriyê vekin. Grupên dî wê ji Efrîn, Erzaz û Babê berev Minbic û girê spî ve bilivin. Şepêla pêşaroj herwiha dibêje grupên ehrar û şuheda Tel Rifat û Encûmena Leşkerî ya Mareyê û Artêşa Eşşemal pêkanîna wê êrişê ser navçeyên Kurdistana Sûriye red kirine. Dibêjin gerek ew êrîş tenê li ser navçeyên ku ji aliyê Hesedê ve hatine dagîrkirin be wate navçeyên dervî Kurdistana Sûriyê. Şepêla pêşaroj bangê li Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kir ku bi erkê xwe be û civîneke awarte li dar bixe. Ûriyekê ji bo rêgirtinê li ber bicîkirina wê planê bibîne. û metirsiyê li ser Kurdistana Sûriyê hilîne herwiha daxwaza ektîvkirina rola pêşmergeyên roj ji bo vê metirsiyê kir. امریکا 12 ملیون دلار وکو خلاtekî ji bo diyarkirina cihê her sê serkirdeyên PKK'yên herî ast bilind ragihand. Amerîka 12 milyon dolar wek xelatekê ji bo diyarkirina cihê her sê serkirdeyên PKK'yên herî astbilind ragihand. Wezareta Derveya Amerîka di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku her aliyek yan jî çi kesê cihê her sê serkirdeyên PKK yên ku destnîşan kirine zaniba dê xelatekê wergire. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîkayê ji bo hevserokê kejekê Cemîl Bayiq 4 milyon dolar ji bo fermandarê biryargeha navenda parastina gel nepek Murad Qaraylan 5 milyon dolar هەروەها بۆ ئەندامی کۆمیتەیە ڕێڤەبر یا PKK دەوران قاڵقان 3 ملیۆن دلار خەڵات هاتیە دیارکردن. دەربارەی وێ بریارە ئەمریکی ئاژانسا ئەنادۆل یا تورکی لە سەرزارێ بەردەفکێ سەرۆکاتیە تورکی براهیم قالن بەلافکرد کۆ قالن ئەو بریارە ڕێڤەبەریە ئەمریکایê bi gaveka paşdem pesend kiriye. قالن di qenaleke televîzyonîya xwecehî de derbarê xelata ku Amerîka ji bo zanyariya li ser her sê serkirdeyên PKK yên herî astbilin destnîşan kiriye ragihand ku Tirkiye bi nêrîneke hestiyar li van pêşketina dinere. Tevî ku ew gav paş wextê xwe hatiye der lê wê sûda Tirkiye jî hebe. Biryara Amerîka bi dana zanyariyan li ser her sê serkirdeyên PKK yên ku destnîşan kirine beramberî 12 milyon dolarên Amerîkî wek xelatekê di daxuyaniyeke fermî de diriya Konsulxaneya Amerîkî ya li Stenbolê hatiye der. Her di vê derbarê de hejmarek berfireh ji çalakvanên Kurd di torên civakî de dibêjin ku Amerîka xweş dizane cihê wan li kur e û bi asanî jî dikare bighewan lê sedema wê biryarê çi ye hîn jî ew yek nehatiye zelalkirin. Laliyekî din jî hin çalakvanên Kurd dibêjin ew nameyeke ji bo PYD da ku xweş PKK dûr bixe û eger heye ew biryar bibe destpêkeke nû û guhartina pêwendiyan di navbera Amerîka û PYD de jî li Sûriyê. Hikûmeta Tirkiye derbarê helwesta Amerîka li dijî PKK ragihand ku ev bingava Amerîka gelekî dereng ketiye. İbrahim Kalin gotobêje serokatiya Tirkiye hişyarî seyrê helwesta nû ya Amerîka li dijî PKK dike. û rast e sod ji helwesta Amerîkaya nû heye lê Tirkiye vê bênkava Amerîka bi bênkaveka dereng ketiye dibîne. Amerîka her yek ji Murad Qaraylan û Cemîl Bayiq û Dewran Kalkan xistine nava lîsta daxwazkiriyan de li hember diyarkirina cihê her sê berpirsyarên PKK Amerîka 12 milyon dolar terxan kirine. Vê nûçeyên me bi dawî hatin lê dibare ser nûçe. Lê Brîtanyayê şandeka çalakvanên Kurd ku tev jî ji Efrînê ne hevdîtinek lê gel Ofîsa Peywendiyên Derveya Neteweyên Yekgirtî li Londonê encam dan. Şepêla pêşaroja Kurd li Sûriyê ragihand ku Kurdistana Sûriyê di metirsiyê de ye ew metirsî li stoyî YPG û PKK girte. Amerîka 12 milyon dolar wekû xelatekî ji bo diyarkirina cihê her sê serkirdeyên PKK herî astbilind ragihand. Bimînin xweşiyê de.